Ulian Kongslet, gudang sembako di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati Gianyar, kebakaran duga Sabtu 30 Oktober, sawetara jam setengah kutus peteng. Sing ada korban jiwa di kejadian entu, cuma korban rugi nganti 50 juta rupiah. Kebakaran gudangne Niwayan Sunari, pertama gati tawange teken saksi Ani Madan Putu Agus Anggara Putra. Awalnya, Agus ningalin ada andus mekupuk uli tengah gudangi. Ia laut nelpon imade suruh serame ajak Niwayan Sri Sunari. Saksi ngorain yen gudang di duri atsop dini Bali mekupuk. Sing mekelu ajak kedadua teke ke TKP. Sagetan, api ni subegede. Korban lantas nelpon tim damkar. Mekepat-pat mobil damkar Pemkab Gianyar ajak armada water cannon Polres Gianyar tuwenange ke TKP angon nyiam apine. Kapolsek Sukawati AKP Imade Aryawan nyelasang apine mareng ngedang ngematiang jam setengah sie peteng. Yen uli keterangan saksi, gudange entu subuh ping telu kebakaran. Tim Bali Express ngelaporang.